الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، فكان بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون الكرام، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإنه سبحانه وتعالى أمرنا به وحثنا عليه كثيرا في آيات كثيرة في محكم تنزيله، منها قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نعم أيها المسلمون، ولا نرضى أن يدركنا الموت وإلا ونحن في داخل حصار الإسلام، فإن الله سبحانه وتعالى
ابتلانا بالموت، فإن الله سبحانه وتعالى يبتلي كل مؤمن وكل مسلم في هذه الحياة الدنيا بحياة طيبة وبالمأكولات والمشروبات والرفاهيات وضيق العيش وضنك الحياة. فالله سبحانه وتعالى كان يقول في آياته، منها قوله سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. نعم، قوله سبحانه وتعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه لاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر ذكر هادم اللذات، أي الموت. رجل من الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث فيما رواه ابن ماجه في سننه من حديث ابن عمر رضي الله عنه أو عنهما، قال: جاء رجل من الأنصار فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي المؤمنين أفضل؟ فقال: يا رسول الله، أي المؤمنين أفضل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنهم خلقا. أحسنهم خلقا. وسأله مرة ثانية وقال: يا رسول الله، فأي المؤمنين أكيس؟ فأي المؤمنين أكيس؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا لهذا السؤال والسائل، قال: أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا، أولئك الأكياس. أولئك الأكياس. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث يقول: الكيس من المسلمين والمؤمنين، الكيس الفطن الذاكر، من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. Puspudyon pagsarang syukur mga palangguan haagamasin Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan mapatut pudjihon iban susumbahon, iban pagpangoyan tulong iban tabang, iban kania rakitan yurumakan, deng naman haparakala dunya sambil labi luba dagpak padlaw akhirah. In Allah subhanahu wa ta'ala matarang katu tanyu patut susumbahon, iban siyarin magdirihil singkatan unu-unu, amin kalalagian sin manusia misan penkaunan niya dayahan. Allah subhanahu wa ta'ala daragan ng singkatan, wa huwa as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad. Siya rin tuwa namin paghagsuan sin kita niyo katan sin masa Allah. In katan sin kana naman masakit tagin hawabaran. In katan sin sikpit pagnapas tenga katan sin uno-uno kahalan wayroon duga ing daganan tawagun sin Muslim bot malengkan in hikayan niya ya Allahu ya Rabb. Mga palangguan ha mga Islam, in Allah subhanahu wa ta'ala siyabot niya katu tanyo in parakala sin kamatay. Amin long sin Allah subhanahu wa ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut. Sin Allah subhanahu wa ta'ala nyawa numanam siya sin kamatay. Bang siya numanam sin kamatay, pag iyanun sin bahasa lumabay siya kamatay, bukun niya labayan in kamatay. Siya lumabay siya nanam mauno nanam kananaman niya sin parakala sin kamatay. Nalong sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang matarang kanyo in manu siya mapatay, iban in in parto patay mang lanus, iban sin katan malanyap,
in Allah subhanahu wa ta'ala iyan niya kita niyo. Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa ilayna turja'un. Lungsin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang matarang na kaniyo. Haway na pag-ilmo tiblok. Iban bukunan nakatatapukin para kala kamatay. Hibata-bata pataw maas na kaingat. Sin para kala kamatay. Amin imanu siya mapatay. In mahal ka hamanu siya taliun niya. Bang unin pertandasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hamanu siya, sinimanu siya magkamatay. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ fitnah. Iban long ya tandasun takamu. Sin mangi, iban sin marayaw. In parakala yan fitnah kaniyo. Unin mangi, matarang. Matarang ingkatan sin mangi fitnah. Sabab amuratin masawahama tasintaw bang mangi fitnah sayan. Aw in marayo bukun fitnah. Huwa fitnah ayatan. Sambil pamarayo fitnah. Intanda nin Allah subhanahu wa ta'ala imin wa nablukum bisyarri. Iyuna niya kaymu. Kita in hikmah sin ayat. Iyuna niya kaymu in mangi fitnah sabab awatin masawahama tasintaw. Ampan ya piyahuli in marayao fitna raisab. May tapiaunan in mangi pasal ametin matarang fitna. Pasal in fitna mangi. Deng naman hakiingatan sin kita niyo tumbi magkarasin uno-uno kaptangan bisyara matumari. Pasal in tumbi mangi. In mangi fitna. Aw mangi din fitna. Natuan sambil marayo fitna ra. Sambil marayo fitnah. Unin maksud sin ayat imian sambil marayo fitnah pertandasan. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ilayna turja'un. Iban long niya harap dam kamu mari kamu mui. Iban harap da kamu mari kamu mui. Bang tabis saraun sin parakala sin mangi fitnah matarang dah. Parakala fitnah matarang deng naman ha maksiat. Iban singkatan pianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hamakdabi syaramat tumari. In parakala fitnah. Ingkatan sin mangi kita mo fitnah. Fitnah. Mabaka bisyaraun tin parakala sin marayo fitnah raisab. Ta'ala ma'ana. Dahil ka bisyaraun tin parakala sin marayo fitnah supaya kasayuhan tabang uno. Sambil pasasakatan mo fitnah. Sambil pabay mo fitnah. Sambil paanak asawa mo fitnah. Sambil papangarta mo fitnah. Sambil pausaha mo fitnah. Sambil pakabuhi mo fitnah. Sambil pagnapas mo fitnah. Isyal makna fitnah fiha huna. Ini makna sin fitnah. Pag yan hindi pertandasan sin Allah Ta'ala kaymo. Sababin para kalayan ni'mat. Bangin maksiat fitnah matarang. Bangin hinang mangi fitnah matarang. In parakala hinang tiagsyirikan sin manusia iban sin nagsasyirikin manusia sambil paadlaw ini fitnah matarang. Taib. Sambil pahinang maria fitnah, naam. Sambil pani'mat fitnah. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun matarang kato taniyo. Thumma la tus'alunna yawma idhin anin na'im. Sambil long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala mahuli. Asubuhun da kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Unin asubuhun mo kamu ya Rabb. La tus'alunna yawma idhin hadlaw akhirat. Anin na'im. Iban sin kata ni'mat. May takwasubuhun sin Allah ta'ala. Bang biad diin kau nagsyukur. Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan ang fitnah marayaw. Dihilan kau sin Allah subhanahu wa ta'ala arta. Maka yan kau fitnah. Matarang. Arta fitnah matarang. Fitnah. Taib anak. Bukan fitnah. 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 Bila na manusia. Dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala arta.
matarang kaniya fitnah. Ang parihilan anak, nagpugkuyag deng sin kasibi-sibi piyag sangbay. Ang pahibutang hatas lamisahan, daakon na ka magkalang, kalang bakalong ya inda, kalang bakaw uto. Amin lakam sin bata, haina, haama doon sangbayon, wallahi kakugkuyag sin pangatayan sin maas. Keingatan sin kamu. Fitnah. Limag bato, iban hiinda, aw nari na makontrol. Maita, pasal aw na pagbaya habaran. Di na kumahagad wasiyat maas. Di na magbakti maas, nagkarupangan. In usog, di magbus babae. In babae, rimagbus da usog. Di na makontrol haun-haun o binaibayan. Sin dayaw, sin panggaway-gaway pamaranan. Naghit-hit makahilot. Nakaril sakit upamaas pakakampungan. Alay sa hada fitnah? Fitnah. Fitnah. Bal aduwwun lakum. Buat malingkan siap buat pasin Allah subhanahu wa ta'ala. Sambilin pangarta mo. Iban sin panubo mo fitnah. Dami kanin anak mo, iban sin asawa mo, mahinang murakuntara. Longsin Allah subhanahu wa ta'ala, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Iban long niya tandasun takamu sin mangi. Iban sin marayaw, fitnah kaniyo. Iban mu'ida kamu marikamu. Mu'ida kamu makamu longsin Allah subhanahu wa ta'ala. Asubuhun tarakamu. Asubuhun dakaw sinunin na hinang muha dunya. Bistahun dakay mo sin Allah ta'ala hinang mo mangi. Matarang misandi sa buton atas pamimbalan. Aing kanal min hinang mariri sa buton. Inni'amat di sa buton. Inni'amat di asubuhun. Sumalatus alun na yawma idin anin na'im. Sakali asubuhun dakaw sin Allah subhanahu wa ta'ala sin mga ni'mat. Banghaw no mo iyusal. Banghaw no mo iyusal. Bila na pangarta na usiba. Bila na pangarta na usiba. Amin karayawan. Dihil kay mo sin Allah ta'ala ni'mat. Sa na usiba sadya siya pawayrun kapus paiddahan. Na usiba pawayrun kapus paiddahan. Amin labi ring hapagkaon mo. Labi ring hapag inom makan, labi ring hapamaybay, labi ring hakalalaki na ginhawabaran, asubuhon kaw sin Allah ta'ala, yun umunin arta mo ini. Labi. Di na kaw asubuhon sin Allah ta'ala, sinhan anak asawa pag inom makan pagtamong, sabang aun labi, asubuhon na kaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihaun jawabi. In pangasubusin Allah subhanahu wa ta'ala. Haunin ni'mat dil kay musin Allah ta'ala labi. Ding hapag inom makan. Aun hambuk tayo manghud narana mo naglingkod. Nakaiyan. Diuro pang akulong niya tuwan sin dunya. Mayta. Mayta kau diuro pang sin dunya. Di ko nalong niya kaingatan mang pakain ko itod yun arta ko. Hatungod sin sasakatan labi-labihan. Hatungod sin motor labi-labihan. Hatungod sin pamay dapa-dapa. Hatungod sin arta nag-inom makan labi-labihan. Unuhon ko na. Natali kulong niya subayra ko magpaaon iban tumabang na ulama. Lang kumaita. Pasalong nin ulama sila rain magpataod taumarayaw. Hangkan long niya natali ko subayra ini hibusog pamadrasa. At tawang patindog ako biha ini, kumawa ulama, kuwanan niyo. Aun gaus ko ring harta, aun gaus niyo ring ilmo, hinangan niyo inin kagausan ko. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amuring kain ko kanya, faqad wafiqta lihuda. Laung ko kaya taufiqan kau sin Allah subhanahu wa ta'ala pahidayat mabuntul. Iban paran kasabunalan. Amin wala nakatali intaw habiyadtu. Di kakau asubun sin Allah Ta'ala. Laung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam akthiru dhikra hadhimil laddat. Patauran yung pagtumtum niyo sin kamatay mayta
Sabab in fitna kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. In pertandasan kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Deng naman hamangi matarang fitnah iban sin marayaw ramikyan asubun kau sin Allah Ta'ala pertandasan kay mo tumtumun mo mapatayin manusia iban tumtuma asubun kau sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in mu'min barakkal long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kayyisu wal fatin al-kayyisu al-fatinu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam inta ubar akal dengan ha mu'minin fa muslimin inta ubar akal amin bibista ning ginhawabaran niya ring ha pag-inom makan bang hawno iban hawno iusaha ibanin arta hawno piag nafaka ibanin pangumulan hawno iusibaan ibanin kusog hawno isab siya iupas wa amila lima ba'da al-maut iban naghinang siya sin kakahinang dakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hawala yuppa sin pangumulan iwan wala piupo din kusog hawayron kapuspa iddahan iwan sin pangarta yusal hakabayaan sin Tuhan wa amil lima ba'dal maut iban naghinang sin pangumulan niya riha dunya dakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keingatan niya bibistahun siya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala pos kamatay doon nakapakuburan asubun sin malaikat labi lubahat long kiamat asubun pertanyahan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala wa anqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisaril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه يقول سبحانه وتعالى حكاية عن أحد من الناس الذي مات أو يموت وهو يلتقي مع ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة بل بعد الموت برزخ يقول سبحانه وتعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Long sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga longnya rumatung pahambuk dan kanila mga manusia inunu ya Rab in kamatay bang dumatong pahambok ng kanilang kamatay impangayon niya pa Allah Ta'ala Rabbirji'un ya Rabbi lang niya pabalikan na kami pabalikan na ba kayo pa dunya bang mapatay ni manusia sabab keingatan niya na wayroon na atrasan iban wayroon na rugaing amin alupon niya bang bukon Allah bang bukon mga bang bukon parakala pertanyahan in pangayon niya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbirji'un Rabbi pabalikan na ba ako pabalika ko lang ya pa dunya unin maksud long sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in hikaiyan sin tauyaun hangkan mga yu'miki pabalik pa dunya la'alli a'malu salihan fima taraktu kalau raman ako ya Rabbi maka hinang sindaakan mo rin hamakia tinggalan ko wala ko na hinang ya Rab rihili ako chance ya Allah rihili ako chance long sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kalla di na tulong niya magjato amin mangayo pa kau miki pabalik pa dunya sabsin mataw din kaya tinggalan mo aw kaya lupahanin ibadat aw kaya lupahanin Tuhan ni Rabbul Alamin aw kaya lupahanin ayat namanday hatungod sin pag-agama iban sin kamata iban sin katan aw kaya lupahanin masjid
di magsud. Aw kialupan, in makahinang ibadat ha arta, wallahi way pianglangan sin agama Islam magdayan Muslim. Labi marayaw bang in Muslimun dayahan. Labi marayaw in Muslimun dayahan. Bang mayan bukun maug ha arta niya maghinang karayawan. Labi marayaw in Muslimun katan dayahan. Bang mayan di mauga pangarta niya magusiba pawayroon kapus paidahan buat malengkan subay syari maug amuin maghinang sinkatan karayawan harakan sintuhan ampayan mabaya in katan magdaya bihon in katan sin lupa sin tao iban sin katan sin kabayan ding mga sasakatan sa kialupahan indakan sintuhan Rabbul Alamin ha pangarta niya makahinang ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Aw pianglangan sinagamin mamikaw sa sakatan hangpo deng ha mga milyon sa sakatan way ramman daakan sinagam Islamin Muslimun magdaya labi aula bangsad ja mapatut hatiap-tiap Muslim aun sambil helikopter niya labi marayaw. Bangsad na kalakihan ataw akan mapatot hatiap-tiap Muslim katu tanyo ingkatan sinunin building halom sin hula labi marayaw. Mayta pasal mataw di magsakat, pasal mataw din mahinang nato karayawan makapatindog masjid maglumba-lumba pahinang marayaw. Iban sin makapataud kita ni maghinang deng ha mga kamadrasa ni pagpaintol sin kaanak kanu sa padpad marupang sinsyabu. Maka intul daman iban sin makaingat daman pamagtuhan sa di nagapas pakawasa ha supaya magdaya sa kialupahanin rakyat niya. Nagapas pa arta ha supaya magdaya sa kialupahan magzakat sin arta niya. Nagapas pa arta ha supaya magdaya sa kialupahan in hak sin Allah subhanahu wa ta'ala ha arta niya itutukbal pa mga muslimin, fuqara wal masakin wa ghairi dhalika minhum. Wallahi ya ikhwan, wallahi ayuhal muslimun, labi aula in Muslimun dayahan ha supaya mataudin katukbalan deng ha mga kapatut sin Islam amin susukutun dun ha arta sin Muslimin hika tudjuh parakan sin Tuhan Rabbul Alamin. In Allah subhanahu wa ta'ala jawaban niya in kabtangan sin tao yaun miyatay na ngayu pa Allah subhanahu wa ta'ala mikipabalik pa dunya. Laung sin Allah subhanahu wa ta'ala kalla di na tulong ni magjato. Laung sin Allah subhanahu wa ta'ala innaha kalimatun huwa qailuha. Laung ni kabtangan mo yan bakas nan siap but hikuan mabaya magbalik pa dunya. Sa in pangumulan ha dunya ayaw mo upasa iban indakan sintuan ayaw mo palipasa. Iban in panawag-tawag ha masjid, panawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala magbaka mo iban sin siya. Ayaw mo nasadya lupa ha. Pasal lupahon na kawisap sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lang sin Allah subhanahu wa ta'ala wa min waraihim barzakh. Mapuas sin kamatayan, in hatay kuran nila. Lang sin Allah subhanahu wa ta'ala kubur. Sambil nasadya pa adlaw pagbangon sinkatan halam sin pakuburan. Mga palanggo na kami Islam. Al-kayyisu in hikabalik ko hadith si Nabi SAW. Al-kayyisu man dana nafsahu in tao barakal deng katu tanyo deng ha muslimin pamu'minin amin mga tao tiyatali niya iban bibista niya baran niya arta niya anak asawa niya iban sinuno penahinang niya kangian kasupaya tungbasan niya himinang isap siya karayawan lipatun nin hinang niya karayawan ding hanahinang na sangian sablong sin Allah subhanahu wa ta'ala innal hasanat yudhibna sayiat bunal-bunal to din hinang marayaw mamapasi siya sin hinang mangi ayaw mo iya na in kitanuy ni biyak malaikat in listin sin pangatayan in kitanuy ni bardusa ayaw imian hi ustad ayaw imian hi sheikh ayaw imian hi kunin bukon siya bardusa wallahi kullu bani adam khata'un
In kataan sin anak apu Adam berdosa, magkamali. In sarayaw sin magkamali, maingat si mag-istighfar mangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal kayisul fatin, in tawbar akal, amin tiatali niya, iban birista niya, bang unin taod sin nahinang niya rusa, subay niya sa pasun sin hinang karayawan, bang maunutod sin arta niya, subay niya sa patauron niya ibadat patuhan, bang mauning kalupahan niya dahil mga waktu wala kaya tindog, subay niya tu patut hitunay, karena dakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sababing paghinang niya, ibanin kabuhi niya, hipagtagaman niya, haadlong kiamat asuhon siya sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil mga nikmat, mga palanggon hagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inna binatu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wala nalipas, sarta wala na lupa. Akasi iban lasani ha ummat ini, daran niya siya sabot iban sin patumtum katu tanyo, sambil na sadya dumagpagpadlong kiamat wala yan nalalawa in amin pamandu sin nabinatu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam katu tanyo katan patuting kita niyo sumalawat kaniya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. لا إله إلا الله لا شريك له. استووا استقيموا اعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.